kaalaman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Walang tilay, 6 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ipapanong taltila sa programan Early in the Morning. Maayong buntag sa imong tigpaminaw. Maray na aldaw sa Indugabus. Naimbag nga bigat, naimbag nagsapa. Kada kayo amin na po nga dumdungag ti dayto nga programa tayo sapay kumada kayo tinasya at nga kasasaad. Tapta nga aldaw iti Martes. Pizza 16. Ada bulan na Hunyo taon 2026. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig, masantos, magayaga tan masiglat yakabwasan at balang sinansakay. Kantabay tayo technical side, Engineer Nixon Dakal. Sa amigo yo, your one and only in the morning,
Jalabat at paborito yun istasyon DWGE 88.1. Jad Sayan Agaw. Walay nawat ko dyan in forwardan media advisory. Inspeksyon na Arsadon Road at Siyudad Tayon Dagupan. Si DPWH Secretary Vince Dison suon ladya at Siyudad Tayon Dagupan. Aya at inspeksyonan tutan so Arsadon Road ya si katuya so abayagla ay problema na saray residentes ditan ya gaylay bayag ya gawon datan ya abitlan na road elevation project. Sukaton sikiran residentes ditan ad Mayumbo. Mayumbo. Nyalamay pangkanaw-nawa yo, ya mangibus nga umutla, nasaratay grievancesyo. Ipalapag yung lararatan ad kinan Secretary Vince Dison. No, anggap po ni kabaluyan, so netizen, ya tagaratan at sararatan na area, so ang ibidyo at satan suran project atan agmat pinalo up na sa kaya vlogger agdanitan galawon. Si katuya susamay mga itorne na balag ka perwisyo at trapiko dabitlan area. Ay may dalan at gilig nantayo may Villaflor jad gilig to niya may kula ay police substation paunlaman at Arsadon compound ditan at atiga gimira ginawa damay bautan tutan ginawa damay drainage pinulyan ng dalabalat imay kalsada anggad imuran at adanum itan halos ang gapo so makadalan iran luluganan araratay residentes ditan at Arsadon Road or Arsadon compound. Singagan mat ya halos ngali ang gapoy unla ada samay resort and restaurant ada satan yapasen. Tayo mat lalanti kalaban damat ada politika number 1 mo ya kritiko da kanyan wala la kasi susu kasi ada politika satan ya pamirwisyo ada samay kalaban da politika pero nadadamay iray barangay manutupot tilang bungat wala kasi so connection tutan ada politika sinasaray nagagawa di ay construction di tanod Arellano watan mat iray malaknaban iran negosyo ya naapiktuan na sararatan ya abayagla iran na klase na proyekto agantan o gagagaloon iraratan perwisyon iray kalaban dad politika pero dakil so nadadamay ya motorista aray negosyante napiperwisyo mo sa Silverios, di ba? Saan ka nang Newton ka ni, di man nadarapan na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Numanla po ka mo at Silverios, Newton ka, di man kaya subdivision, antularatan ay, mangkos na sa traffic. Intilak dalamot, may kapaglian na karsada untan. So agawa ditan at barangay Mayumbo. Uy lakumon, aya talagang na disiplina, anti-action bilbilang ng Secretary Vince Dison at mangiluwat nauntalan na multa dusa at sararatay airing contractors
Na piano araya at walay pamarmaranda. Pero akin at nakaukulan ni si Secretary Dison ni Vince Dison ni Suuladya. Anti gagawin na local government. Anti gagawin na tatay gagimira na other officials nga DPWH. Akin at unlan ni Radya ikin irarata niya attention, action. Tapi namakplusan, pakplusan daso, trabaho. Aga kayo kababaeng, tayo kasi mabambandayot satan. Kaalang nangipirhuisyo, ya gagawin na tatay gagimira. Pati mulmulag ya karsada, ang Kapulimaran Metro, dalan, paula at abong nakalabandad politika, ag dagalawin ta, mabaybayag, natabunan, taon-taon. Akin, siyempre kailangan, sulat ang may kontraktor, tuputan mo, akin unya, anti makasangag, akin abay bayag-layag mo ni ginawa, wala la slippage mo, ipailan mo'y kaso. Andi. Kitang kalabat, terwisyo labat, dakdakal so nadadamay. Uy, lako mo niya ang kapoy, politika at saya. No, anto balat, sumakasangag na pakaabala, o delay na sararatan niya proyekto dapat damot niya ipaliwawa. Diba, Manong Ben Jubilanos? Sakbay, ka-monitor sa iyang programa tayo, si Master Sarlutan, si Maestro Carlito Bandung. Tan si Benedict Dumayas, and Ma'am Jinky Alagadan. Likewise, kayo ng Merly Cloris Nicolas. Bibilan takila sansansake. Tapiano agkila natabon-tabunan. Si former Mayor Sammy Rosario. Good morning. Aka-monitor, mambabantay sa ang programa tayo si Buds Bidal, si Jojo Bauson, si Jimmy Ragma. Nalmumuha ka, Jimmy Ragma. Servando Palma, tan si Ate Cha. Kumusta na Ate Cha dyan sa Palapad, Sampabian? Di ba session ngayon ng Sangguniang Bayan? Sabi niya, mukhang magkakaresulta na po ang aming problema. Salamat sa mga tapat at matatag na tulad nyo, Sir Orly, kwanto, kintan, trabaho tilabatlay, untulong. Sa region, busngaw, iraratay, grievance issue, at saya na programa tayo. Orly in the morning, pakaasulan na aral, aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Kanyan agtila sirin na pangkalawan no akin at kulilat. Kulilat. So, siyudad na Dagupan at sara may evaluation tan ginawan na survey. Don Ramon Bautista Ditan at Manawag and Region 1 respectively. Saya ginawa survey at ate gagimira. Nilira at saratay performance nasaray kabyangan na mayors, city mayors at region 1 nakartuya ay agkumutla nalukasan maganulang bungat lukasan kumay resulta na abitlan na survey umpapaway at ate gagimira Jada Ilocos region. Sa Ilocos region,
sakop itan na Lawag, Ilocos Norte, Ilocos Sur, San Fernando, La Union, tan Pangasinan, apatiratan ay apatiratan ya probinsya ja Ilocos Region. Okay. Una ang tipaya ay luyag na Pangasinan. Hanapon ko labat iman magano resulta na satay survey. Luyag na Ilocos Region apatiralambungat probinsya. Probinsya Ilocos Norte, probinsya Ilocos Sur, tan probinsya La Union, tan Pangasinan. 4 provinces. Itan. Jad sararatan niya probinsya, Pangasinan, Sangkabalgan. Ang pinakamalaking lalawigan ay ang Pangasinan. Okay. The largest and the biggest province, entire Region 1. Walay ang i-post at social media ay kabsat monmon. Sa ikwanto, congratulations, Governor Ramon Monmon Gico III. Pangasinan, ang galing dahil sa inyong mahusay na pamumuno, Governor Monmon. Bilang mga Pangasinense, pinagmamalaki namin na makita kayong kabilang sa top performing governors ng Ilocos Region. Isa itong patunay ng inyong sipag, dedikasyon at tunay na malasakit sa bawat mamamayan ng ating lalawigan. Patuloy naming makikita ang inyong mga programa at serbisyong nagbibigay ng positibong pagbabago sa Pangasinan. Kaya naman hindi nakapagtatakang patuloy kayong pinagkakatiwalaan at sinusuportahan ng mga Pangasinense. Maraming salamat sa inyong tapat at mahusay na paglilingkod. Ipagpatuloy ninyo ang magandang nasimulan para sa mas maunlad na Pangasinan. Pangasinan, ang galing. Congratulations, Governor Monmon Gico. Kwanto ay impose na nakabsat Monmon. Pero, wala balot at ate gagimira sunan react edasatan ya post. Aya reaction met nan akar na Pangasinan. Sa ikwanto, top performing governor o pinakakulilat? Pakicheck naman ang IQ at simple mathematics. Gisingin natin ang mga nagbubulag-bulagan at nagpapakalat ng maling propaganda. Ipinagmamalaki ng kampo ni Governor Ramon Gico III na siya raw ay kabilang sa mga top performing governors sa rehiyon. Pero, tika lang, intindihin at suriin nating mabuti ang totoong resulta ng survey gamit ang simpleng matematika. Ang katotohanan, sa rehiyon 1, 4 lamang ang probinsya sa buong Ilocos Region. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kung sa ranking ng 4 na gobernador ay pumisto ka sa pang-4, rank 4,
Ibig sabihin lang niyan, ikaw ang pinakakulilat sa buong rehiyon. Agahilatan, nakapanlulumo na hindi makaintindi ng simpleng lohika at math ang mga takapagtanggol ng Kapitulyo. Huwag nating baluktutin ang katotohanan para lang magmukhang may nagawa ang Pangasinan, ang pinagmamalaking probinsya sa rehiyon. Pero bakit pagdating sa liderato ay tayo ang nasa huli kanto? Initdanda nan akar na Pangasinan. Kinomentaryo ang daman si Imposda, ya Pangasinan ang galing, lapud tapor. Apa patira so untalan probinsya ed rehiyon 1 at ati gagimira apa patira. So province of Lawag, province of Ilocos Norte, siyempre watan so Lawag bilang siya capital datan. Watan so Bigan, watan so San Fernando, Pangasinan, sangkasamputan. At sangkabalgan ya probinsyatan ed interon rehiyon 1. Jamat ada syudad na Dagupan. Kwanto jaay. Karangalan, wow, karangalan po. Thanks much sa lahat. And to God be the glory. Okay, trending. MBTF ranks among Ilocos region's top 7 mayors. Okay, top 7 mayors. Mayor Belen Fernandez has been recognized as one of the top performing local chief executives in the Ilocos region based on the Q1 2026 Boses ng Bayan Index of Governance conducted by RPMD Foundation Incorporated. Based on the survey results, Mayor Fernandez ranked among the top 7 performing mayors out of 125 local chief executives across the Ilocos region. Okay, out of 125 local chief executives across the Ilocos region. Take note, according to RPMD, the Index of Governance is not a popularity contest. Instead, it measures how residents perceive and experience the services, programs, and leadership delivered by their local chief executives. The recognition reflects the continued efforts of the city government of Dagupan to provide responsive governance, quality public service, and people-oriented programs that make a meaningful difference in the lives of Dagupeños. RPMD is an independent, non-commissioned public opinion research from that regularly conducts survey of governance, public satisfaction, trust, and performance ratings of government officials across the country. Number 7, MBTF ranks among Ilocos region's top 7 mayors. Okay. Sa ibabagada, out of 125 local chief executives across the Ilocos region. Pero ayan survey at para at sararatay city chief executives or city mayors. Pigara sa syudad, city at entire region 1. Walura lambengat. Walura. Aliwan 125. No ipilam iraramay municipalities at entire region 125. Pero sa sinorbida ayalabat at atiga gimira. So waluran syudad at enteron rehiyon 1.
may kapiga. So, Dagupan at Satan. Out of 8 cities, kabaluyan. Number 7. Number 7. Ang tigabay itong ibaganatan si Rintanay. At ate Gagimira. At Interon Ilocos Region, most trusted and top performing city mayors. Sa ibabaga ito city mayors lead governance assessment. Jad Interon Region, 8 labat su syudad. So, therefore, 8 su city mayors. Diba? Tawaluran syudad. No ipila miraramay munisipalidad, amin niya mayor o region, walay 125. Pero sa ibabagatuyan survey at top performing city mayors. Waluran syudad at region, may kapito so syudad na Dagupan. Ang tigabay ito ni Bagad Satanay, akauna ni so San Carlos City, number 1. Number 2 is Ordanita, datin si kato so number 1. Number 3 is Alaminos. And number 4, at Dagupan City. Diyan interon luyag na Pangasinan, apatira sa syudad. Independent City sa syudad na Dagupan. So diyan apatira, number 4 sa syudad tayon Dagupan. Considering ya si kato at Premier City. Diyan interon region, number 8 o number 7 so syudad na Dagupan at Walura ya City at Interon Region. So aman kabaluyan katunda nang ninyo aman nanti reaksyon dararayay netizens lautla da sa may akar na Pangasinan imbagaralantin top performing governor but among at sararatan niya governors number 4 suluyag tayon among at sararatan niya province at number 4 suluyag tayon Pangasinan kasi apatira labat sa probinsya at region 1 analyze yun maong kuanan akar na Pangasinan huwag naman ninyong paikutin huwag nyo namang iwala o dino palik doon so totoo kuan tan reaction sa dararata na tate Gagimira at sarata ipupus da ay pangkukongratulate at sararata performance da pero siguro marami pang pagkakataon takelnitan ya pangkanawnawa sigawo nyo labat la ararata improve yun amin niraratay roads bridges to kamanlaratan niya infrastruktura tapiano ma-plus pangibiyahe na sararatay merkado malapod uma araratay produkto malapod uma yaawiton da merkado pian unaligwas sa negosyo unaligwas sa ekonomiya aligyo si Candon City anto ginawa ng Candon City balo-balong syudad ditan dinteron region ito ginawa to, arara may best practices to, nayarin adapon tayo dya at syudad. Ito ginawa na lawag, numambilang si kato'y manunaan. Adapon tayo man, huwag ipairal ang pride. Hindi po nakakatabayan. Lunukin mo ang pride at hindi po lason yan. 31 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, pakaasulan na aral, aliwan pandural, pakalan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kaibayo sa amigo yo Orly Navarro, makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Wadyani, supakabat, malalapot saray, manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never
under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Ransunata. Dami yung... Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa basa.
Radyo Pangasinan WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan Aburrito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. 37 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Tuloy sa programa tayo early in the morning. Okay, wala ray reactions. Malaputan at London. London niya. Si Sherwin Limos. Dagupan City, congrats for being number 7 out of 8 cities. At least, hindi number 8. Being sarcastic here, apologize po. Kuanan Sherwin Limos. Kuanan Mr. Ang, pinagmamalaki niya na number 7. Samantalang Dagupan City, number 1 noon at trade center ng Norte. Ngayon, nalampasan na siya ng mga bagong city. Parang tumatandang paurong. Good morning, idol. Kuanan Mr. Ang. Okay. Another reaction. Ang Ilocos Region ay may 9 na lungsod or cities. Narito ang mga ito. Lawag City, Ilocos Norte. Batak City. Di ba taga dya? Si Ken, Presidente, Batak. Batak, alawang Batak. Sa nanay may Batak, tanong ba Batak ka? At agikan si Purod Saman. Nagtataka nga ako, bakit tayo umabot na ganito? Bakit nangyari ito? Batak City, Ilocos Norte. Bigan City, Ilocos Sur. Candon City, Ilocos Sur. San Fernando City, La Union. Alamino City, Pangasinan. Dagupan City, Pangasinan. San Carlos City, Pangasinan. Ordanita City, Pangasinan. So, nojadluyag na Pangasinan, apatiralabat sa syudad. Supposed to be number 1 is Dagupan, pero number 4 inunaan na San Carlos. Antoy kinto disingati labat la first class municipality. Kailatan mo to Hindi mo ta alawan untam mo ta. Siyudad paninsinsyatan. Independent city nitan. Maxi Solis, Risa Dulay, si Mother Helen Bernardo Ritan at California, Mambabantay, Talmandiringal, si John Tandok na Regional Examiner, si JJ Gamboa, si amigo Pakistani, Ernie Pakistani Llanillo, si Rapi Saldivar, si Celia Ciralde Barroso, si Fernando Espinosa, Cristina Ocampo, si Waldo Barroso, si Kuyang Ben Garcia, si Dimple Fernandez, aka KB po. I-greet daw niya si Mang Oscar ng Bacayao Sur. Nanonood din, looking for a chatmate, lonely is the night. Kwanto, gayla. Nagmaliw laingan niya. Jayo, aya sugawo nyo laya pananap na sararatay chatmate yo. Sige. Si Ma'am Jinky, na-mention ko na. Si Merly Cloris Nicolas, si Servando Palma, si Lovely Mercurio, si Romulo Espinoza, si Lorenzo Palma, si Alex Tirado, sa ikwanto manduringal kami Nathan nalmuyon siya sa istasyon tayo, si
Ernesto Musada, Madam Rich Baruso, habang paula ada eskwilaan ditan ada mangin at akamonitor ada sayan programa tayo. Likewise, Madam Lani Bautista Paragas ditan ada Malasike, si Sister Leonor Paragas, si Renato Atong Rimugat, talagang pinasyamay welcome party to Karuman, welcome at DWGE Paboriton Istasyon 88.1. Madam Ima Alipio, Dante Paragas, si Cesar Ispaski Demonyos. General Joey Daroy, good morning. May pakabat aya at paalalang muli, paalalang kapatid mula sa IMIG, ay Integrity Monitoring and Enforcing Group, IMIG na Philippine National Police. All PNP personnel are banned to drink intoxicating liquor in any public place or establishment. For this purpose, public places shall include all locations accessible or open to the public areas for collective use and outdoor spaces where the public gathers, as this violation NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002. Serbisyong nararamdaman, no to drinking intoxicating liquor. Ito para sa lahat ng kapulisan. Paalalang kapatid mula sa IMIG, Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMIG. Bawal at saray men in uniform, aray kapulisan. So uninom na alak, aray maka buwak, aray agwa di pataranta ya kwa ng Kuya Max nga Diyos ti Alwad. Singagak mani siya lalamot saya, bawal kwanda pero anti agawa. Singasamay agawa somewhere at Bacolod or Negros or Visayas, basta wala agawa, ya naninuman irayay kapulisan, kaiba suhipi, naninuman ira at police station. Naninuman ira at police station. Abitin, Limara Diman at Sakya Club. Kaiba man so hipi. Ya Limara ramay arum diman nanrespondi labat lamay hipi. Kaiba damay hipi ya naninom diman at police station, and then 3 months por iraramay arum ya kabiyangan na police at Sakya Club. Asabian natan na pulis, may sakay saraman ya pulis, asabian to may girlfriend to, demanded club. Siyempre man na i-entertain na saray customer mo, tahana buhay to lante, di ba? Nansilos, may niya pulis. Ito ginawa, pinaltog to may BE. Natan, nan-respondi, rarami kakaiba to. Barbarkada da, kinda, kalimug-limug da, kanyan, agdaanggan, pinusasan. Rules of engagement na lamutitan. Agda pinusasan, inlugan daw patrol. Si Hippie wala darap, kay babay driver, tandwarang pulisya. Barbarkada da, mantutungtung ira, habang unaandar suluganan. Binagot ng pulis, supaltog, nasamay kaiba ton pulis, pinapaltog turamay, kakaiba to diman. Red police car. Imagine nyo tan? Ditan, amasnukla, si Kapasnuk, si General Nartates,
kanyan impapaksib irarayan order bawal ed saray kapulisan su uninom bawal atate gagimira untalan unlara ed sararatay public places ya singa saratay club bar o anto kamalaran na recreational or entertainment areas. Pero paano to'y wala ra may pulis ya mani escort iraratan ululuob iraed bulangan. Ha? Wala rin pulis. Escort iraratan ululuob iraed bulangan cockpit arena. Bawal itan. Bawal at saray kapulisan. Si Karalante security bilbilang na sakaya politiko and even sa public officials ban iraratan niya unloob ada sararatay casinos cockpit arena tan arum nira ay klasin miparad unyarang klasin establishments pero amay-amay sumambabayulit at satan. Wala rin pulis, wala rin iiskultan daran public officials, government officials, elected officials, yaon luloob at sararatay bulangan. Luloob at sararatay untan iraya club. Hangga po, aga na i-implementa. Kumusta kasi? Good morning nga pala kay Provincial Director Dillon. Sino ba yung mga iba't ibang hippie sa siyudad? Sa Dagupan, si Colonel Solomon na mo. Dyan Dagupan, wala rin i-report dat si katayo. Pulis, wala escort da. Escortan da sa kaya opisyal. Yung loob at bulangan. Good morning at kinan Attorney Alex Norman Lumboy. Kaya wala ta i-search tayo at ate gagimira may igaganggan na kabyangan na saray kabyangan na DILG aya at bawal at ate gagimira iraratay kabyangan na public officials and government employees in the entire country, Jad Pilipinas. They are strictly prohibited from entering, staying in, or playing at any cockpit or gambling arena. This includes police personnel, uniformed personnel, and civilians in government service. Presidential Decree 1869 prohibits government officials from playing in gambling establishment. Office of the President Memorandum Circular Number 6 enjoins all government officials and employees from entering and gambling in casinos, cockpit arenas, and similar venues. So, babagatutan na entering, pumasok ka lang, unloob kalabat, bawal la. How much more? Saramay mansusugal. Di ba? Dakdakultan. Iskultan da may public official, elected official, iskultan da kapitan, iskultan da mayor, iskultan da vice mayor o councilors, unlara at saratay bulangan, unlara at saratay casinos, ulara diman at Thunderbird. Kabalo yan. May kirmat. Nabilit. Yata tawagin da. Thunderbird. Dakil itan. Kabyangan na saratay government officials. Manggagalaw ira deman. Susugal ira deman. No. Pero aglara na bugar. Aliwalabat. Jadi man Thunderbird San Fernando La Union Solanda. Ulamot dira. Diman.
Clark or Angeles tami-amay so casino di man. Araraya tatiga gimira engaging in online activities, gambling activities to protect the integrity and ethical standards of the civil service. Bawal tan. Pero nanong ninyo, si Cobrador. Si Cobrador. Uloob at sararatay government offices. Mampapatuon na waiting, di man? Wala rin yung tutun mo na waiting. Panalagaran na oras. Early in the morning. Online. Dakdakal tayo online sabong. Abalang mo lagi no, ma'am. Sinasamay, one man mismo udkin. Suna na Presidente Marcos, mga internasuna sa kaya congressman. Imbis siya man duringal at samay State of the Nation address na Presidente. Mahiya naman kayo. Si Katuang Kapulag, lambayang maman, mambabantay at samay kaya online to at atiga gimira. Monitor daman, impose da social media. Imagine, public official ta pero agaraya natutumbok. Agaraya natutumbok. Klasiran, presidential decree, executive order, republic act. Diyan to kamal lang klase ditan. Klasin loy. Aga po'y natutumbok, taangga po. So, enforcement. Happy birthday at kinan Attorney Remark Rabanzo. Good morning at kinan Yukto. Si Yukto. Kaya nararaw to'y Mrs. to tansamay girlfriend to. Ana Pidlawan. Maxi Soles, ilulugay to si Ros Marikit. Akapangkwinta ang kila. Si Brad Kabsat Rene Quarisma. Oy, mambabantay mo si Kabsat Rene Atumbuk mo i-share mo ya at kinan amigo ta Ronnie Rayos diman at Australia. Yung rehidor na Intramuros City of Dagupan. Jesus Kabigon itan at Kalamyong. Okay, si Tatay Mario Maramba balitak at si Kato Suyimbatik at hospital. So mangkakasakit tayo mandasal tapian makarecover si Tatay Mario Barangay Kagawad ditan at Bakayaw Norte. Father ng Dr. Michael Maramba. Tatay Mario, gawang sasautan, weekly tan, kada agaw na simba, walay sarilid na programa ton, feeding program, sarilin gastos to niya, consistent. Pero, numan bilang, idasal tayo, yung gapo kumon, so, makarecover at ampul kumon at satay, paka-stroke to niya. Talaran na nyo lang sa programa likna ay baloy ng RJ Jimenez. Raul Castaño. Noel Mejia Ernesto Mosada. Itilak milalangula sa balagmin pisa salamat at balang sinansakay pinablin na dumuringal Paulo Ozon, Napoleon nating lahat, si Deli Nor Sagaray.
si James Ballesteros. Atumbuk takmat ng JM Ballesteros. Kantapay ko the technical side, Engineer Nixon Dakal. Itilak mi lang ula subalag mimpi sa salamat at balang sinansaka ya pinablin dumurengel. Oil akumon ya ni pasabi milamot ire manunahan ni ran impormasyon balita. Pakaasulan na aral aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Jalabat DWGE 88.1 paborito. Say, amigo yo, your one and only in the morning. Maabigya kapusan at balang sinansakay. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata.